जाय रेन्जारा जोंनि बे सोरां दखानजों थांनानै जोंनि गामियाव बिराद बे उपद्रब खालामो थांनाय मानि बियो जोंनि हारिखौ जोंनि जाथिखौ बे नासयहैयो सोरबा दखान होनायखौ बियो हमनानै लांदों इनायै बे साजा होयो आरो बिनि उनावहाय जों बेखौ रायजोआनो बायख'नानै लाबोखांनाय उनावबो सासे जाम्बा मानसि मावनानै जाग्रा आबाद मावग्रा मोसौ खानाय मानसिखौ बे दिखांना लांदों बेयावबो जों रायजोआ इनायैनो जोङो रायजोफ्रा जोङो लायफिनदों आरो बिनि उनावबो नेक्स्टआवबो बे थांनानै गोबां बेबायदिनो जोंनि बारिफ्राव बेबायदिनो गयफोरखौबो बे दानफायहैदों खहा खालामहैयो आरो बिनि उनावबो बियो थांनानै बिदिनो सोरनिबा आलु फाननानै जानो बुरनाय बेफोरखौबो बे लानानै फैजोबो ओरैबायदि उपद्रब बे खालामहैयो जोंनि रायजोनि गेजेराव बे थांना ओरैबायदि जोंनि हारिखौ बियो नाम दांखिनानै बुङो बर' जाथियाव गासिखौबो दानस'जोबगोन बर' जाथिखौ दोना बेबायदि सैया बेबायदि गाज्रि भाषा बुंथावैफोरखौ बे बुंहैयो जोंनि गेजेरावहाय जोङो बेफोरखौ अनेक समनिफ्रायनो जों सैसोनानै थाबोदों रायजोफ्रा जों अब्लाबो जेबो खालामाखैमोन नाथाय बे दाख्लै थांनाय 20 थारिखमोन नामाथाय 19 थारिख खालि थांनानै बियो आरोबाव बे थांनानै जों गामियावहाय बिना पारमिसनै बियो मानसि थाखानाय फुरानायाव थानाय बेखौ न' गोदान लुफिननो थाखाय माबादोंमोन बेखौनो बे सावहैदों आरो बेजों लोगोसे बियो सिबिङाखौ लखबनानै बे सावफुंदों आरो बेजों लोगोसे बे बेसर बेफोरबायदि गासिखौबो सावदों सलार दानख्रेबना गारबोदों आरो अनेक गारि दानफ्रुदों बेबायदि जोंनि सायाव बे अयथासार खालामदों आरो नै बेफोरबायदि खालामनायखौ बिना पारमिसनै बे न' सावनाय मानायखौ जों रायजोफ्रा बिग्रायखांनानै जों आरथा एफारसिनि रायजोफ्रा दिनै बेनि गारिखौहाय बुख्रुबनाय जादों बेखाय जोङो साजा होनाय जादों बेखाय बे सासे सानै मानसिया बुवाखै जोङो गासैबो रायजोआनो जों खौसे जानानैसो जों बेखौ साजा होनाय जादों दा दिनै बियो जेरैबायदि जों रायजोआ साजा होदों दिनै बियो जोंनि गामिनि बेबायदि गावबुराखौ दाय गैयै मानसिखौ बे दिनै लाबोदों लाबोनानै दिनै बिसोरो बेबायदि केस खालामदों पुलिसा लाखिदों लाखिनानै रेन्जारखौ लेंहरदों हमनानै लाखिबाय लाखिनानै दा बिसोरो ओरै लांबाय दाथ' बे मानसिया जेबो दाय गैयामोन बियो ओरैबायदि बियो गावबुरा मानसि हिसाबै बियो हेल्पसो खालामदोंमोन बे रेन्जारखौहाय अननानै बेबायदिनो खस्थ' मोननायखौ नुनानै बामखांनानै लानानै बेबायदिनो बिनि खर'फ्राव दुखु मोननायफोरखौ खाना होदोंमोन अनसायदोंमोन जोंनि पाब्लिकफ्रा बुबावगोन नामा बेखौ साननानै बे बादा होदोंमोन बादा होनानै बियो अननानै गारियाव दैखांना हरदों दिनै बेबायदि मानसि मोजांखौसो दिनै बियो आरोबाव बियो दिनै इनायै बे केस होबावबाय दिनै दायनिगिरिखौ दिनै नोंथांमोनहा हमनांगोन बेसेबां समसोआव बेखौ लाखिनाय जाया थानायावलाय थिनथासोआव लाखिदों जों दा बेखौनो लुबैदों दाय गैयै मानसिखौ जेरैबायदि बिसोरो लाखिदों जोंनो बे मानसिखौ दानो नांगौ जोङो बे मानसिखौ मोनाब्ला जों थाङा जोङो नैबे सान्तिपुर थानानिफ्राय थाङा नामा सान्तिपुर थानायावनो जों थाबाय थागोन जेब्लासिम हगारा अब्लासिम जों थागोन गासिबो रायजो राजायैनो जों जयै फैदों खौसेयै जोङो रायजोयैनो मावखादों रायजोयैनो फैदों रेन्जारनि सायाव माबा मोनसे खालामजानो लुबैयो नामा नोंसोर सरकारनिसिम माबा मोनसे बुंहरगोन जोंनि मथेथ' बे रेन्जारखौ जोंनि बे एरियायाव दोनाबा मोजां जागौ जेन' बे सासपेन्ड जायो नङाबा दस्राफ्राव रिटायार जायो बियो दस्रायाव रिटायार जायो बेखौहाय लुबैयो ट्रेन्सफार खालामो बेबायदिनो बियो जोंनि एरियायाव थाङोबा अनेकथा बेबायदिनो बियो सोंखारिबाय थागोन नोंसिनि हमजानानै दोनजानाय मानसिखौ नोंसोरनो दानो नांगौ जोंनो बे मानसिखौ जों मोनाबा जों रायजोफ्रा थाङा नोंसिनि सोरखौ हमदों मा नामखौ जितेन दैमारि जितेन दैमारि बेखौ हमदों ইয়াত আহাতো আমাৰ ইয়াত মানুহ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ ধৰি আনিছে সেইটো ইয়াৰ কাৰণে আহিছে আমাক মানুহ লাগে বুলি আহিছে কিয় ধৰি আনিছে সেইদিনা এইটো আমাৰ গাঁৱতে একটা ঘটনা হৈ গৈছে সেইটো ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল কি আমি আমাৰ এইটো বাৰীত কাম কৰি আছিলে সেইটো বাৰীত কাম কৰা সময়তে এইটো ৰেঞ্জাৰ ছাৰটো তাত আহিছে বুলি এইটো আউটড্ৰেছত আহিছে আমি জানা নাই কি আমাৰ তাত গাঁৱত আহি পেলাই সেইটো অকস্মাতে এনেকুৱা হুলস্থুল কৰি দিলে ঘৰ তাতে ভাঙাই জ্বলাই দিলে আমাৰ তিল এইটো জমা কৰি থৈ দিছিলে সেইবিলাক চবটো জ্বলাই দিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি ফটককৈ আমি বুজি পোৱা নাই কি সেইটো ৰেঞ্জাৰ ছাৰ আমাৰ ফৰেষ্টবিলাক আহিছে বুলি আমি নাজানো হ'লেও আমি তাত আহিছে আমাৰ ঘৰ ভাঙাইছে আৰু আমাৰ এইটো অদুৱাবিলাক এইটো বস্তাত থৈ দিয়া সেইবিলাক উঠাই লোৱা সময়তে আমি ভাবিছোঁ এইটো চোৰ আছে বুলি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ চবেই ওলাই পেলাই তাক খেদিছে আৰু তাতে তাক অকণমান এনেকুৱা গণ্ডগোল হোৱা হৈ গ'ল হুলস্থুল কৰা হ'ল কিয় হ'লে আমাৰ তাত গাঁৱত গৈ পেলাই
সেই যেনেকা কাম কৰিছে সেইটো চোৰৰ কাম হয়। সেইটো কোনো ভাল কাম হোৱা নাই যে এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তাত ডিউটি যদি গোৱা হ'লে মানে সিহঁতে ডাইৰেক্টকে এনেকা এইটো 2-3জন মানুহ আউট ড্ৰেছত এইটো এফেকশ্যন নকৰিব লাগে। আমাক নটিচ দিয়া নাই, একো খবৰ বাতৰি নাই। এইটো ডাইৰেক্ট সিহঁতে ঘৰ ভাঙাইছে, জ্বলাই দিছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি খং উঠি পেলাই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ গোটাইকেইটা ওলাই পেলাই তাক হামলা কৰা হৈ গ'ল। কি বিচাৰে আপোনালোকে? আমাক মানুহ লাগে এতিয়া। আমাৰ যিটো মানুহ ধৰি আছে এইটো মানুহ আমাক লাগে। কাই ধৰিছে আপোনাৰ মানুহ? আমাৰ 6জন মানুহ ধৰা হৈছে। এতিয়া কাক ধৰা হৈছে এতিয়া? এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মতা এইটো মানুহবিলাকক ধৰিছে। কি নাম? জিতেন দৈমাৰী। কিয় আনিছে? কি কৈছে পুলিচ বিলাকে? সেইটো যিটো ৰেঞ্জাৰ ছাৰে কৈছে সেইটো তাক যিটো মাৰিছে সেইটো মাৰ্ডাৰ কেছ লগাই দিছে বুলি। ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া মাৰ্ডাৰ কেছত এইটো তাক ধৰা হৈছে। এইটো তেওঁ মাৰিছিল না কোনে মাৰিছিল ৰেঞ্জাৰক? গোটাই গাঁৱে মাৰিছে তাক। অকল তেওঁ মাৰা নাই? নাই, আমাৰ ৰেঞ্জ এইটো যিটো জিতেনক আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ ধৰিছে সেই অকলে মাৰা নাই, আমি গোটেইখিনি ওলাই পেলাই তাক মাৰিছে। কি কাৰণত? সেইটো চুৰ কৰিছে, আমাৰ ঘৰ ভাঙাই দিছে। সেইটো কি ডিউটি যোৱা নাই কি এইটো চিভিল ড্ৰেছত এনেকা যাই পেলাই আমাৰ ঘৰটো এনেকা জ্বলাই দিলে আমি এনে মনে মনে থাকিম নেকি? বিচাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত কি আহ্বান জনাব এতিয়া? কি ক'ব? আমাক এতিয়া লাগে আমাৰ যিটো মানুহ ধৰিছে গোটেইখিনি ভালেই ভাল এতিয়া লাগে। আকৌ এইটো যিটো ৰেঞ্জাৰ আছে আমাক যিটো এনেকা কষ্ট দিছে সেইটো মানুহ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে। আমাক ইয়াত নালাগে এইটো ৰেঞ্জাৰ। সেইটো গোটেই সদায় যাই পেলাই আমাক কয় এইটো বড়ো মানুহ, বড়ো মাইকীক সেইটো যাই পেলাই সদায় লাজ লগাবলৈ, এইটো বিয়া কথা ক'বলৈ। আমি তাৰ মাইকী নহয়। আমি মানুহ নহয় নেকি? আমি হয় গৰীব হয়, আমি দুখীয়া হয়। সিহঁতৰ নিচিনা যদি চাকৰি থকা হেঁতেন, আমি কিবা বিজনেছ খুলিব পৰা হেঁতেন, আমি সেইটো জংঘল মাজত নাথাকিলে হয়। আমি এতিয়া দুখ আছে বুলি আমি আজি খাব নাই, সেই সদায় গাড়ীটো গৈ পেলাই যদি আমাৰ এইটো আলু 1 বস্তা উঠায়, অদুৱা আধা বস্তা উঠায়, জলকীয়া এনেকা আনে হ'লে মানে আমি কেনেকা এইটো বৰদাস্ত কৰিম? সদায় কেনেকা বৰদাস্ত কৰিম আমি? আপোনালোকে ৰাইজে চবে একেলগে আহিছে নেকি? চবেই আহিছে। আমি যদি মানুহ যদি মাৰি দিয়ে কি কৰিব? লাগে আমাক, আমি ইয়াত থাকিম আৰু চৰকাৰে শুনিব লাগিব আমাৰ মানুহ আমাক লাগে। আমি মানুহ নোপোৱালৈকে ইয়াতে থাকিম।